Gutire mundu gitwara Nduthi atari hakiri. Gutire mundu mukiru utwarithagia Nduthi. Ndungihota gutwara kindu kina maguru meri. Mundu twarikaga wina maguru meri wega no mutumia. Tondu maguru make maikaire o makwa maikaire. Mutumia angĩigua maguru ta Nduthi no ũmũbalancire bado. No Nduthi utarawe ni balance kuma meciria nginya kara kuguru ciothe uganie. Actually mundu wa Nduthi ni ndagitari. Niĩ kĩrĩa andũ a Githurai ũmũthĩ a Nduthi ruta wĩra na moko maku no coke wĩiganwo nĩ kĩu kĩnini Ngai araku. Usipobadilikia hapa at your age utakuwa kama wale wazee unakutaka kwenu, ako na miaka 80 lakini ukimsalimia anakutusi. Gutire kindu kĩũru ta mũndũ tũrenda gũcenjia na nĩ mũkuhĩ. Tiwe ndĩraria ũhoro waku. Tupigie viongozi wenu wapya ambayo mmeleta katika ofisi yenu. Wapigieni makofi mazuri. Amen. Niseme asante kwa sababu ya kutualika hapa leo. Viongozi wenu walikuja kwetu ofisi kanisani na wakatualika leo. Na tukasema kwa sababu sisi tunaitwa kanisa la watu wote. Kanisa letu ni la kila mtu. Kila mtu haja akuwe anapumua. Amen. Kanisa letu ni la watu wote. Haja wakuwe wanapumua. Amen. Na hata nyinyi mkiweza taka hapa tu tuko. Munipatie, mniambie tumekupea pasta, mniambie mtakuwa mnakaa hivi Jumapili. Na wapea kanisa getagwo Kandu Andu. Nyinyi ni wazuri, mtatoka na washirika nyumbani. Amen. Mimi naitwa Pastor Ben na hudumu na kanisa la JCM, Jesus Christ Compassion Ministries pale bypass, na nashukuru Mungu kwa sababu ya neema hii ambayo amepatiana leo ili tuje tushuhudie na tushiriki kuona watu wa pikipiki for the first time wakionyeshana wao si vile wao hufikiriwa. Amen. Kwa sababu for the first time tungegojea uchaguzi ambao una vita, uchaguzi ambao hamsikizani, lakini wakati mimi nimeangalia viongozi wenu wakiingia, nikaona mnasema huyo ni secretary. Unaona ni mwembamba kushinda wale wanono wako pande hii, na wale wanono wako pande hii wanapigia yule makofi. Kaona mwingine ni mfupi akaitwa sijui nini, isipokuwa tu chairman mnono hapo. Kiona mtu mnono pikipiki yake ni bajaji. Sasa captain inakutingiza ama Kingbird inakutingiza kidogo. Unajua mimi nilikuwa mtu wa pikipiki, so ninaelewa. Ninaona vile mmewakaribisha pale, nimeona watu ambao wanaheshimiana. Na mimi nataka kutabiri hivi leo, watu wa Githurai wa pikipiki, kuna mahali mnaenda. Kama hamtaweka mzaha, hiyo heshima nimeona. Na muheshimu wale viongozi. Mimi nimeona watu wa Githurai kuna mahali mnaenda. Praise the name of the Lord. Na sisi kama viongozi wa makanisa, kile ambacho tunaweza kufanya ni kusupport wale watu ambao wameonyeshana wana nia ya kwenda njia tofauti. Na kwa sababu sisi kanisa letu tunahubiri compassion, sisi watu wa pikipiki watakapokuja kwetu kanisani tutakuwa tunawasikiliza, kwa sababu tumeonyeshana ya kwamba kuna mahali pengine pazuri mnakoelekea. Na mimi ningewaomba tu muheshimiane hivyo, kwa sababu Mungu hubariki watu ambao wanakaa kwa upendo. Wale watu wanakaa kwa kusikizana,
hao ndio Mungu anabariki. Mheshimu hii ofisi yenu. Mnachagua nala miaka mingapi? 3. Miaka 3. Nao wafanye bidii. Na wakati walikuja kwetu ofisi, tuliongea nao mambo kadhaa. Tuliongea nao sana. Na wakaniambia vile mnatamani kufanya na mahali mnaendelea na mnataka. Kwa hivyo ningewauliza, muendelee kushirikiana ili muweze kuinua familia zenu na kile kidogo ambacho mtu anapata. Tunaelewa nchi ni ngumu, lakini tukigojea nchi ijiweke, kwa sababu tuliambiwa mtoto anatambaa, si mtoto huanza kushika meza akiwa na mwaka moja. Si huo mwaka wa kushika meza ni huu sasa tunaingia. Tugojee tuone kabla nchi ijiweke vizuri. Tuone mahali mtakuwa mmefikishwa na umoja wenu. Katika mambo ambayo Mungu aliheshimu sana, jambo ambalo Mungu aliheshimu zaidi ni umoja. God respects unity. Na huu umoja wenu watu wasicheze nao. Praise the name of the Lord. Watu wasicheze na huu nini? Umoja. Na mimi ningependa kuwaomba tu, kwa nini msiamue tu wale hawaendagi kanisa wakuje JCM? Nani hapa tu? Na hiyo ni kanisa ya watu wote. Mpaka ras huko unafungua kamba zinapelekana na keyboard. Ni kanisa la watu wote. Hata mkitaka kuambia watu wangu wawekeange mahali penu, mnaketi hapo, tunaimba, tunaabudu, alafu mnachomoka. Ili watu waanze kukaribia kubadilika. Niliambia hawa wazee wakati tulikuwa kwa ofisi, nikawaambia sasa vile miaka tumefikisha ni miaka ya kuanza kubadilika pole pole. Praise the name of the Lord. Ni miaka ya kuanza kubadilika pole pole. Kama wewe ni mtu wa pikipiki na wewe ndio huharibia hawa wengine majina, sasa ni wakati wako wa kuanza kubadilika pole pole. Kwa sababu usipobadilikia hapa, na unisikize vizuri, usipobadilikia hapa at your age, utakuwa kama wale wazee unakutaka kwenu, ako na miaka 80 lakini ukimsalimia anakutusi. Kwa sababu ukipitisha hii age uko nayo na haubadiliki, sasa ujue wewe sio kama huyu kijana. Praise the name of the Lord. Sio kama huyu. Unasikia huyu amesema pesa yenye anataka ni ya kusomeshwa. Na nashukuru sana Dama Mobile Spares, kwa sababu siku hiyo wazee walikuwa pale, nilimpigia simu nikamwambia awapee reflectors. Na vile zimefika nimefurahi, na kwa sababu Bonia kwa hapa, hawa watu wote wa pikipiki kama hawajatosheka, mko na zingine, mkigeana tutu mutani na hiki, waongezee mtu akuwe na ngapi. Hii inafuliwa, nyingine inakuja. Nikenda tukiwa kwa mgongo yenu tukia kwa dhimura. Zidi ukweli. Kwa sababu sasa miaka yako sasa ni miaka ya kusonga. Na mimi nimekuja kuongea tu maneno mawili. Neno la kwanza nitaongea kuhusu is the power of hard work. Nguvu iliyo ndani ya kufanya kazi kwa mikono yako. Praise the name of the Lord. Na mimi naomba Mungu hivi, kwa sababu watu wa pikipiki, kuna watu wako ndani ya pikipiki genuinely wanalea familia zao, na kuna wale wanajificha ndani, usiku wanakuwa tofauti. Ninawaombea watu wa Githurai kwa sababu mmejiunga tena na mumeonyeshana direction tofauti. Mungu aliye mbinguni aanze kuangolea zile mbegu mbaya ndani yenu. Mungu aanze kuangolea mbegu mbaya ndani yenu, because you cannot be this organized halafu ndani yenu kusalia watu wa kuwapaka matope. Praise the name of the Lord. Na ndio nimetaja hapa, wewe ujichunguze, ujue kama imefika wakati wako wa kuanza kubadilika. Ni mahinda ma gũcenjia andũ anduthi, na especially mĩaka ĩrĩa wĩ nayo. Kwanja he indo igĩrĩ njĩraga andũ memenyerere mũno. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ ũtarenda gũcenjia na nĩ mũkuhĩ. Tiwe ndĩraria ũhoro waku. Ndiũĩ kana
kwanyu gicagi urona guka emeho guka cio gutire kiugo atangiuga ni nyona kangi gakoragwo TikTok karumaga ndagitari wa ng'ombe nduthi iguru beti nari wagu moni oyo ndagitari muthuri ucio ni mundu waregire kwirwo ciugo iria ndirakwira mahinda maria abatie kwirwo akiroga stage ya gucenjia. Praise the name of the Lord. Akiroga stage ya kugaruruka, na kwa sababu mmeanza kuonyeshana njia tofauti ambayo mnachukua kama waendeshaji wa pikipiki, pia ndani yenu lazima kufanyike kazi. There is a job that should be done in yourself. Kuna kazi ambayo lazima ifanyike. Wacha niwaambie, usijiangalie uone wewe unaendesha bodaboda ufikirie wewe ni mtu dhaifu sana. Gutire mundu gitwara nduthi atari hakiri. Na andu aria mamenaga andu a nduthi tondu ati we ni wathomire wi professor maka yuko umekurithia haha tukuhe ngirigano. Huwezi endesha pikipiki kama huna ubongo. Umenya pikipiki gari ona eno yakwa ingirutwo engine na igwa moikorokoine fatekoro na breki na steering gutire mundu tangimionia njira. Umenya nduthi niwe eroherio stadi ndĩrenda andũ mone muonere wa nduthi na njĩra tofauti. Gũtirĩ mũndũ mũkĩgu ũtwarithagia nduthi. Ndũngĩhota gũtwara kĩndũ kĩna magũrũ merĩ. Mũndũ ũtwarĩkaga wĩna magũrũ merĩ wega no mũtumia. Tondũ magũrũ make maikaire o makwa maikaire. Mũtumia angĩigua magũrũ ta nduthi no ũmũbarancire bado. Nduthi utaremwe ni balance kuma meciria nginya kara ga kuguru ciothe uganie. Actually mundu wa nduthi ni ndagitari. Gutire mundu ngiota gwaturania mwiri wake kindu kimwe githie mwena wa right na mwena wa left na kindu kiu gikure na akue ungi no yo akuite kuri mate balanceaga o uyu wi mbere a balance uyu. Nenda kuonia andu nduthi kuma umuthi mambe mamenye o ti andu uguo mahuthagio ri onao mambe macenjie meciria-ini o ti andu o. Praise the name of the Lord. Ukagania mwiri waku kindu kimwe guoko kumwe mwena uyu ugaka kindu kimwe gika balance kindu gitabati ku balance. Ukiga nduthi haha ndingitwara no ikarirwo ni mutwarithia wa nduthi ni thiaga na nduthi ekuhura nayo kona agere ndoro-ini akuite mundu ungi ni ekuneo nginya murebi wigonyete na akinyie gwake. Uguo wa mbere twambe tweherie ati nduthi itwaragwo ni mundu tari wa gwika. Praise the name of the Lord. Unajua ninapoongea hivi naongelesha hata community. Waache kuona watu wa pikipiki kama ni watu hawana akili. I am a product of bodaboda. Mimi ni product ya bodaboda. Na angekorwo ni Ngai ni ateithĩtie ategota atwarithia wenzangu hapo ndaka maherori tena mahuthire ri tugecirie mundu wi haha rucio ndangiheana yake. Tugecirie mundu wi haha rucio ndangiheana yake. Tugecirie mundu wi haha rucio ndangikira thuti arute kimahoti meri. Unajua kuna kazi mtu hufanya watu wanakuprofile na hiyo kazi. Ni ndabirie gutwarithia nduthi mwaka wa 2009 ndio nilianza kuendesha pikipiki, kwa sababu mimi nilikuwa Nakuru, nilikuwa beneficiary wa wale wa China walileta pikipiki wa kwanza, wakatufunza kuunda pikipiki. Mimi nilikuwa na assemble pikipiki Nakuru, kampuni inaitwa Lonsin, hiyo ndio inaitwa Fosim leo. Na mimi nilikuwa naendesha pikipiki kutoka Nakuru mpaka hapa Nairobi mpaka wapi, na ndakinya family ni citona kuoneka sherehe tu manako doka na nduthi ukona matiragua no ritu
no ria ukire na ngari twathie kondu kumwe bata ni gukinya either okana nduthi kana okana ngari bata mithiere neke bata ni tweke atia bata ni tukinye. Na mimi hata leo nikichukua pikipiki, kwa sababu kijana mwenye anafanya kazi kwangu anakuwa na pikipiki, nikichukua pikipiki mimi sipitaki kando ya lami, mimi napitaka katikati, unipite kama gari mwenzako, kwa sababu tunapatana petrol station sisi wawili, kwa insurance tunapatana, tofauti ni kunyeshewa. Na mimi sina shida na kufanya nini? Mimi sina shida na kunyeshewa, sini Mungu amenifikisha hiyo level saa hiyo. Ukiangalia mbele nimeangalia mbele. Ndio modo watu ndio wanaanza tone nduthi. Ndio tunaona kake. Akiuga tairi ciake ni thiru wenduga maguru. Ugaga tairi. Agithie kuyuri yake meruke na endo rega. Hakuna tofauti yake. Agekira ngia tofauti yaku ni kumekunya na gwiciria. Nduthi ona mukwa muri andu amwabata muno tondu yaku ni ucenjagia nduthi thikũ ici ngari urekira ngio gakiro guatethi. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tuondoe kitu cha kwanza, mentality ya kwamba mtu wa pikipiki sio mtu ako na adabu, sio mtu ako na akili, sio mtu ako na mwelekeo. Don't think a person just buys a motorbike because they are desperate. Hapa tuko na graduates, si ni ukweli? Hapa tuko na graduates, hapa tuko na watu wamesoma. Usifikirie mtu ununua pikipiki kwa sababu hana la kufanya. Praise the name of the Lord. Hao na ukirado menduthi mathoko ma ukira mundu ina Uber. No ru tondu ati no akomie gite. Abe aconge ahike tucicio turakagio ni mundu. Ona igwe ne tu ya ndu. Ukirugamia study cieri wega. Kuguru kumwe wigire kahora steering-ini na mwena uyu ungi wega. Ucoke witire na helmet. No akwira tondu tondu akoma uguo. No akwira tondu akoma uguo. Praise the name of the Lord. Kwanza, kitu cha kwanza tuondoe mentality ya kwamba muendeshaji pikipiki ni mtu duni. Na kama ni wale madereva na wananisikiza, upatieni hawa watu heshima yao. Barabara ni ya kitu chochote ambacho kinawekwa petroli na kinaguruma na kinapatiwa insurance na muendeshaji akona license. So hakuna superiority iko hapo juu wewe unaendesha gari, ni baraka tu. Na nikiona wale mwandu wa Nduthi makirakara, mundu wa ngari amaguthite mageta no matirakara ni kwenda tondu watuiria circumstance iria atindikwo ni mundu atindikwo ni matharau. Rimwe ni ndima understandaga kuria mwotange understand tondu mwana omethaga mweke, no kuria mwokuona tariu ugukora mundu ona kimenyo wa gukua andu tondu makiuga andu agukua andu niwe macomokaga uguo no na andu ngionera ni bite andu rathukuma wa gucomoka na akomegera ni gutengererwo. No ni ukoraga muthuri ungitu ena nduthi aumaga tondu kugira iria muoranie na rioki na niwe urareherwo wina ngari, no gakora ati tondu mutwarithia wa ngari wa nduthi na ingenda guthaitha andu a ngari tutige haraka ithuothe, tutige haraka ndweterere unio batiki kahora na no ukuhetoka na nie ndathi mbere yaku ndahiwa ndigukunja bara ithi ndirametigo hau ndakinya. Are we together? Kwa hivyo tumeagree pia nyinyi katika sekta yenu watu wa pikipiki, mtu asiingie kama sekta ambayo haina mwelekeo. Ati tondu muthuri ni ale muguthomithia mwana wake amwire reke ngugurire nduthi ukajoini aguruki wenzako. Utwarithia wa nduthi ti wa kurirwo ni mundu utari wa gwika. This is a job bringing up economy like any other job. Ona njua kirinyo mutaithagia economy ino kumiria andu aria othe mumiragia maingire ngari mathi makaigura matuka mao mungiako matwara muthenya umwe ino imuga ati nduthi ati itire bata kana mureciria mugome rimwe ujire mundu umwe wakona gutire matatu thaa 11 egucomorwo niki muigua wakirika andu a nduthi mathire mundu wa nduthi ti wa gwetha rĩrĩa kuoma akoragwo yameira po hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa
Okay, hiyo tumekubaliana. Praise the name of the Lord. Hiyo we are in agreement ya kwamba pikipiki sio kwa sababu maisha imegonga mawe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Are we together? Si hata wewe mtu wa pikipiki nimekubadilishia mawazo. Kila kitu kingine nataka kuguza kidogo. It is about hard work. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si mimi niko juu. Simwangalie mwenye ako juu. Praise the name of the Lord. Karora wale wiguru. Ndio msikize kile ninafanya nini? Ninasema. The Bible says in the book of Genesis 2 verse 15, Mwanzo 2 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work. Ambia mwenzako to work. And to take care of it. Bwana Yesu asifiwe sana. Why am I speaking about hard work? Kwa nini ninaongelesha wanaume ambao wako hapa kuhusu kufanya kazi kwa bidii? Ni kwa sababu 95% ya waendeshaji pikipiki ni wanaume. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema katika kitabu hicho cha Mwanzo ya kwamba naye Mungu akamchukua mwanaume akamtigana maima kiliokua yabe ujime. Praise the name of the Lord. Onagoma na matikunyu matenda temusa mama. Praise the name of the Lord. Ninaongea hivyo kwa sababu Atwarithia makoragwo thĩinĩ wa Atwarithia wa Nduthi 95% ni arume. Na maandĩko marauga atĩrĩrĩ, nake Ngai akĩoya Adamu na akĩmũiga mũgũnda-inĩ wa Edeni nĩgetha arutage wĩra. Praise the name of the Lord. Wakati uko ndani ya hii sekta, sio kuwa tu pale, lakini pia kufanya kazi kwa bidii. Kwa nini? Maandiko mengine yanasema, praise the name of the Lord. Naingia ama nitoke hapa? Katika Zaburi 128 mstari wa 2 inasema, you will definitely enjoy what you have worked for. You will be happy and things will go well for you. Ati Biblia inasema ndani ya Zaburi ya kwamba kile ambacho umefanyia kazi utakifurahia zaidi, na wewe mwenyewe utatosheka kwa kile ambacho umefanyia kazi. Praise the name of the Lord. Kile ambacho umefanyia kazi utakifurahia zaidi na utatosheka nacho kwa sababu ni jasho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi leo niko hapa, kwanza tumeagree mtu wa pikipiki ni kazi kama ile. Cha pili, huyu mtu ambaye ako na pikipiki anahitajika kufanya nini? Anahitajika kufanya kazi kwa bidii ili hiyo kazi imletee faida katika maisha yake, so that you can enjoy what you have earned out of your work. Praise the name of the Lord. Si tumekuwa na visa vya watu wanajifanya custom na wengine ni wezi, wengine ni waendeshaji wa bodaboda wa town zingine. Na mimi najua vile wizi wa pikipiki hufanyika, nimekuwa ndani ya hiyo sekta. Pikipiki ya Githurai ikiibwa hapa inapelekwa Maseno ugadhiri kuo na inabadilishiwa namba Eldoret, nayo ya Maseno inaibwa inaletwa progressive, inabadilishwa tanki na hizi maligati za kanda na kakiti. Pikipiki zile ziko hapa Githurai, utakuwa na masaa ya kuambia watu simameni niangalia yangu vile iko. Na hao watu ukichunguza sana, mwizi wa pikipiki haendagi miezi 2, hata ujifanya mjanja aje. Lakini yule mzee hapa alinunua kapikipiki kake na deni, amejiendeshea pole pole,
amekatunza, amefanya kazi kwa bidii, uchunguze vizuri, akona ingine inaendeshwa na mtu wa kukomboa. Hard work brings prosperity. Kufanya kazi kwa bidii huletea mtu faida kubwa. Kuruta wĩra na kĩo, ona tũbeca twaku, ona arĩa manyuaga njohi haha, kana ũkaiga njohi yaku ya kwĩgũrĩra metha-inĩ na wĩige ya gwĩtĩrio, mũndũ atindaga he yake. Kwĩ ndananyua, nĩ ndirahunjia ndĩ mũraika, ndananyua, ndanagũrĩrwo na ndanagũranĩra, na ti mehia. Rĩarĩ ihinda rĩrĩkũ? O ũcio wanyua atĩ ũramwĩra kũnyua rĩu thaa ici nĩ ũru, mũndũ oke kwĩ Mwathani tũhunjie injili. Ũngĩiga njohi yaku haha, ona yaku ya kwĩgũrĩra mũhũyũ ndũhanaine na ya kũgũrĩrwo. He ũndũ mũhũyũ waku wĩ mũmata, ĩno ĩngĩ nĩ ũnyũrũrũkaga na ihenya, ona ya kũgũrĩrwo nĩ thiraga. Yaku yagaga gũthira nĩ tondũ wa kũmenya ruo rũrĩa ũmĩrutĩire thĩinĩ wayo. Na hau nĩho maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na arĩa makaruta wĩra na kĩo nĩ magakenera, cama wa thithino yao nĩ ũkaiguĩka makĩinia rũthĩa. Praise the name of the Lord. Nĩ ũkaiguĩka makĩinia. Nĩkĩo wona kĩndũ ũgũrĩte na mbeca ciaku. Praise the name of the Lord. Kĩndũ ũgũrĩte na mbeca ciaku nĩkĩo wonaga gĩ kĩega. Either nĩ gĩkũrũ, thaa ici kwĩ mũndũ wawe na nduthi ira aragũrire ira, mũkinyĩte namba KDGC. Kwĩ mũndũ wĩneo aragũrire ira na arona karatathi, na ira bado kwĩ mũndũ ũrenda irio ya second, ona kũgũrũ wa thutha na kwa mbere no uge nĩ andũ arĩ magera. No reke ngwĩre arokire kũmĩhura, arokire kũmĩhura. Na hapo ndio mimi hata kanisani huwa nasema watu waheshimiane na waheshimu kazi ya ule mwingine, maana yako mzuri hainisaidii. Praise the name of the Lord. Sijawahi ona mtu hapa ametoka na nje kwa sababu ni profesa, amekuja kwangu, amemwaga ugali yetu ya mboga, akaniwekea ugali hapo na kuku. Kile nimeshinda nikifanya ndicho kitawekelea chakula mezani ya watoto wangu. Praise the name of the Lord. Kufanya kazi yako na mikono yako hukuletea raha ambayo ni tofauti. Na nakwĩra ũndũ ũmwe, ta nĩ ũkarora wewe wikarĩte nduthi-inĩ yaku igũrũ harĩa thoko-inĩ, hĩndĩ ĩyo no ikũrũkia atatũ progressive cio 150 nyitani. Na ndĩrona mũnyaka ũrĩa ũkoragwo na mũndũ wa nduthi, ta gũtwara mũndũ ũkĩenda kũgarũrũka ũkaigua ũndũ ũcio ũcokagia nginya hinya wa ũndũrũme. Ũgaikũrũkia mũthii ũguo, acuka ũkĩgarũrũka ũkaigua ũgatarana tu ũgĩkinya harĩa handũ ha chwani wĩna rĩrĩ, ndakwĩra ona ũgĩtara 50 ciaku inya wonaga tarĩ milioni ĩnyitĩte. Ona ũngĩhũgũra ore broker ya nyanya ĩgĩtara 100,000 ciringi ndũngĩcibiri, atakĩrĩ ciaku, sio zako. Praise the name of the Lord. Ti ciaku. Na ndio maana unaonaga hata wale polisi utuchukua hapa, wale hawafanyi watu wa pikipiki walale kila saa. Ũngĩtuĩria mũndũ ũcio no mũbuate nginya kwa oda akĩnde, kwa sababu pesa ya haramu haina faida katika mfuko wa mtu, lakini pesa ambayo umetengeneza wewe mwenyewe, pesa ambayo wewe umefanyia jasho. Nikiona agĩthi wĩra ni ona kanitha mũndũ ũyũ kauge pastor nĩngenete mũno na nĩndona kũhe 100,000 ndingĩcibiri ndĩciaga ta kĩheo. Nikiona ndacio ngagũra mũtu Ngai aikũmbĩria Ngai mũgĩre, no ciakwa cia gwaka meme mandokaga kenda cio tu ũrogeria kũnjĩra ndĩcitwarĩtwo. No mũhothi wanyu mwahotha ndĩũcokagia kũ, ona gĩcunjĩ kĩanyu njokagia kũ, tondũ ti thithino yakwa ni, no ciakwa iria ndokaga thaa 9 ngahĩtũka haha 9
sio tuku mushara wakwa niona mushara kiraga uguo mushara muna bati gutwara icunjĩ yake ni niĩ kiraga wadĩ mũtungati nĩ ndene ndĩnengera tondũ ng'ane atĩ ona mũrĩcigĩrĩra onacio mũtirĩ tha ndamũririe ikũmi na inyuĩ mũgĩtua mũndĩ ehete. Praise the name of the Lord. But your hard work, bidii yako, pesa yako ya bidii ndio hukuweka akili. Mbeca ciaku kĩũmbe nĩcio citũmaga ũgĩe hakiri. Ũkoraga we ũkuanaga tuthi tuonaga mbeca nyingĩ no nĩ ũcokanagĩria mabati. No kwĩ mwanake ũratinda gwa sugar mami aranyorokia andũ arogu na akagũrĩrwo nguo no mwanake ũcio sugar mami nĩrĩa kahurũka mwanake ũcio umagĩra ba mũkoraga harĩa kĩrĩa ngingo cia ngũ nĩ mũndũ arĩ kũrũgwa na kĩ no mũndũ wothe ũrutaga wĩra na kĩo ũkoraga ona akĩendia matumbĩ ona akĩendia kahũa ona akĩendia tũbebe mũndũ ũcio nĩ ũkoraga harĩ ũndũ areka maica-inĩ make tondũ nĩ watho wa Ngai mũndũ aruta wĩra na moko make nĩgetha wĩra wake ũkamũrehera mũrĩo mũtũrĩre-inĩ. Wenda mũrĩo mũtũrĩre-inĩ kura pesa ile umefanyia kazi kwa bidii. Praise the name of the Lord. Hata nikiona airĩtu aitũ magaterereka airĩtu aitũ rĩrĩa akinyia ciana ithatũ nĩ baroka gũkwĩra by the way kuna time ulikuwa unaniambia tuoane. Ndio ikana sponsor kama alimunia uruka no gutire kindu ataronaga eko no tondu aronaga atiriri nĩngũciona kwa ihinda iraya akariganĩrwo nĩ gũkagĩtegethana gĩtarai mũndũ ũcio rĩrĩa na ciana au nĩguo aroka gũkwĩra by the way ulikuwa umesema tunaweza chukuana ndio na ciana ici na nginya kimwe kĩrũgamĩte au mena gĩkĩrakoya gĩbiriti Yesu ni Praise the name of the Lord. Hard work positions you in value. Praise the name of the Lord. Working hard positions you in value. Wale watu hufanya kazi kwa bidii wanakuanga na value. Hebu acha usikilize hapa. Ukienda kwa bar, wale watu hutumwa koti kwa gari ya mwenye ananunua. Ni wale watu hawafanyi kazi. Kazi yao ni kufuata mwenye ananunua. So jioni baridi ikiingia, yeye ndiye anaambiao hebu niende koti kwa, anapatiwa funguo na yeye anaharakisha. Kwa sababu asipoenda mfereji imefanya nini? Lakini mtu huweza kujinunulia kakuro mkake, anarusha mfuko. Kuna wengine siku hizi maisha ni gumu, ananunua anaweka mfuko imetobolewa kashimo, inawekwa pipe kama ya hospitali. Inatokea hapa. Tunajua vile mnafanya nyinyi. Mtu amekubeba na pikipiki na akoba. Tunajua vile. Yaani ameingiza pipe kwa kamfuko. Kuromu inadungwa ndani na maji. Alafu pipe inatokea wapi? Alafu inatokea kwa helmet. Inaingia ndani. Mtu maako kuwete maneki na vungai. Ndio unaona nduthi zingine anaweka rege na wewe umeokoka. Juu wa Mungu pamoja, yeye akoba, wewe uko kwa buti hapa yake ya gari. Unakuta jamaa anatembea ameweka pikipiki yake paki, anatembea tu polepole. Baada ukimswali ni aje? Hapa hataki katike. Hao watu wenye wamejiweza, hata ukimtuma kwa helmet kwa pikipiki yako mtakozana. Kwa sababu pesa yake imemweka in a position of value. Anajijua, anajiheshimu. Wale watu hufanya kazi hawawezi tumiwa vibaya. Afadhali pikipiki yako kuliko kuingizwa V8 ya mtu utumagwe jacket jioni. Hata watoto wako wakijua hivyo ndivyo unatumiwa watakuchukia. Ati baba yao lazima aoshe mwanaume mwingine gani.
anaipark mahali unakimbia unajua afadhali car wash ni kazi. Hebu imagine ati ni park gari yangu hapo. Sisi tuko na wanaume wengine pale kwa kahema. Na wewe unatafuta mandoo na kitambaa. Mpaka unaomba maji hapo penye mmepaka. Mmekoa na maji huko. Unatafuta ndoo, uoshe gari ndio ukule, ndio ukunywe, na wale watu wanakutumiaga hivyo. Enda uchunguze uone, hawawezi kupatia pesa utapeleka nyumbani. Najua mimi heri unitumie na unipatie pesa nitapeleka kwangu. Hao hawawezi. Kazi yao ni ukule na ukunywe. Unaonaga mtu mnono na hana akili. Mpaka tunafikiriaga ni bodyguard ya mtu. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi leo hii baada ya kufanya kazi kwa bidii, mimi naweza nikaenda kugojea mtu amalize tuende nyumbani ndio aniweke kwangu. Mimi si hata saa hii nikimaliza kuhubiri hapa, ninawapea pesa ya sako na ingia gari yangu naenda shughuli zangu. Ndio. Na ndio maana nimeitwa kwa sababu value yangu inanikubalisha kukaa wapi? My value ndio inafanya niwe hapa. Praise the name of the Lord. Hata hawa hawakutafuta mtu hana value. Value yangu ndio imejiweka hapa. Si mcheze na mimi muone mashini isimwe mkutano ifanye nini? Na TV watu waulize kulikuwa na mkutano, waanze kuona cartoon na hawatanifanya, kwa sababu pesa yako ukuweka mahali unaheshimika. Watu wa pikipiki, fanyeni kazi yenu kwa bidii, tafuteni pesa kwa mikono yenu. Hata hawa wanasiasa watawaheshimu wao, hata wanasiasa hao watawaheshimu. Utawaona 2027 wale wazee. Sasa hizo mtaitwa wana boda boda, mtaitwa. Niko hapa kwa sababu niko na agenda na niko na manifesto. Wale watu walisema hamjasoma wataanza kuongelesha kizungu. Kuna watu wasiadumagia na tiagomu, lakini akikuja kutafuta kura mtaongeleshwa. Now men, I have a manifesto because I have an agenda for KO Ward. I have an agenda for your constituency. Number 1 is your empowerment. Wakati hapo anashughuli na wewe, alikuwa anasema ujafanya nini? Lakini atakapokupata kazini, atakuongelesha kama mtu ambaye ako na value. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hautawahi ona mwanasiasa akienda kuomba kura roundabout ya group. Hao ni chokora. Lakini wewe lazima akupate kwa stage. Na wanafika kwanza bio wameuliza, nani chairman wenu? Kaeni kazini na mtie bidii. Mtu utakabira na kio ni aheagwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusanyeni pesa yenu polepole. Niliona wale watu wa Kitengela, wale wa pikipiki walikuwa wanatoa 100 kwa siku. Lakini saa hii hao familia 100 ngapi wamejenga, kila mtu ako na kanyumba kapo, na wanatoa 100 kwa siku. Kitengela, endeni muone 100 wakanunua shamba. Walijiunga, wakaweka pesa yao vizuri, wakaita bank ikaangalia vile wanatoa pesa, wakapatiwa shamba, anzeni kujenga. Sasa hivi kila mtu ako na 1 bedroom. Kitengela tunyumba tumepangana twingi. Na hiyo direction mnaweza mkaenda iwapo mtarudi mahali tumesema ndani ya maandiko ya kwamba pesa ya mtu ni tamu akijifanyia kazi na mikono yake. Unaona pesa ya kuiba mtu usikwa. Si hata wale waliiba supermarket, si mmoja alipatikana kwa boda amekaa hivi. Mtu ako na milioni 50 kibu. Pesa unaweza tiba simu na ukae huko na masala zako. Unaziko kwa kabaka ujinga hapo. Kwa sababu sio pesa zake. Lakini pesa za mtu huwezi ulizwa na mtu. Praise the name of the Lord. Mundu utakawira na kio atuika gobo. Gobo ya ada na gobo ya muturi. Ukoraga umagirira rumeo. Wewe ujawaye, usaipewa lift na mtu. Unaenda mahali na ni mbali na kwako. Labda mmeenda mazishi ya mtu mwingine amekufa. Alafu junior yako na gari hana haraka. Mnazikana, anaingia kwa kabaka kwa hiyo center. Na wanaanza kukunywa. Jueni kupoa lift na unakaa hapo. Naoge tena balozi ile ukige. Umweterere. Nduru wona theno leo koragwo nawe. Mundu ucio nginya ukira na ni ukira.
Urasiana guthi murega kinyokera kwa thimo hello okiraga ukandika ne thimo areka atia kinya githie yuraino wikoraga murorete nita mubangite yuraino tondu renda guti kinya ya mwisho no kwiraga tutithiete horera ni kwa sababu hauna la kufanya. Lakini utakapoonyesha watu mimi niko sawa na nimetosheka na kile napata, hao watu watakuheshimu. Kila mnyama mwishi kule dumegari gare kama kura kina Nduthi na ina maguru kwa tangiru uko na pikipiki vai kusumbuliwa na mtu ako na gari mutijamania kwa murani mariko mutijamani kana wakora ni wa mahetuka mugothi akaratina nende marabata kangocana na zigi na paradiso para hizi cia guko nende marabata makauga aya ucio ti mwaki akaigua inyuĩ mwanjia kwĩra na inyuĩ mwĩ thĩinĩ kama tũngĩthũkire na andũ mũndũ aiganĩtwo nĩ kĩrĩa gĩgĩake aiganagĩra mũtũrĩre-inĩ ta mũndũ wathũkũmĩte ara hizo ziwe sana hata ituma kinyaga thigũkũ no mũndũ ena thĩna ndonagwo tarĩ hakiri kwao. Praise the name of the Lord. Mũndũ ena thĩna na nĩkĩo ndamũhoera ũmũthĩ ihoya rĩakwa rĩa mbere haha riuma Ngai amũrute thĩna-inĩ. Praise the name of the Lord. Na kĩrĩa mũndũ erirĩirie Ngai amũhe atanakũra mũno. Atuheagwo mbeca ũtarĩ magego heo thaa ici wĩna mathaa ma kũrĩa mbeca irĩkũ nakuoya Ngai atĩ Ngai ũkandathima onakorwo nĩ ũkũrũ-inĩ ndũ okorwo nĩ njohero ĩinio thake okorwo nĩ mũmbatha gũthio ũraheo mbeca ũtindage thogoto gũthimwo maitho nĩokorwo Ngai nĩarandokia ane thake thaa ici ndĩrahota kuona ndĩrahota kũrĩa ndĩrahota kwaria ndĩrahota kuonana na arata. Praise the name of the Lord. Niĩ na andũ aitũ we mũndũ ena thĩna ona mwathiĩ thigũkũ ndũragio kũnyua soda ĩrĩkũ kwanyu aya angĩ nĩmoragio mama ndagĩtarĩ ũkwenda ĩrĩkũ kauga nyingĩraga Fanta ambio akanengerwo tata mwarimũ ũkũnyua karĩkũ nyua gakoka okay weri ndũĩ nĩ ndĩ wakinya ona igoti rĩrutĩte ũhehu ona ndũragi ũiguaga ũkaneo stoni wa thimũ rĩa ũkũmeherera no rĩrĩa ũkagĩa kanyamũ gaku ona ge kanini ũmonie nĩ wĩiganĩire ũrĩcukaga Nduthi magakũgeithia na gĩtĩo ũrĩcukaga Nduthi na kamĩgathĩrĩria aya ĩkaĩ Nduthi rĩu ihiwaga atĩa o rĩu watũhũrĩra wĩ Githurai ũkamera ici atuĩkire ngari. Praise the name of the Lord. Tondũ nĩ wĩiganĩire na kĩu kĩnini wĩnakĩo iganĩra na Nduthi yaku mĩthambie wega ona mĩgũrĩre kanyamũ kana kũhũthĩria tũtahĩrie kaira wega biũ mĩkĩre karembo kega na tũtiuta haha mwena mĩihũrie matawa andũ mehana makona tarĩ gĩcagi kĩroko tondũ nĩ wĩiganĩire na kĩrĩa kĩnini Ngai andũ arĩa mataiganagĩra nĩo mamũthũkagĩria rĩtwa. Praise the name of the Lord. Andũ arĩa mataiganagĩra nĩo mamũthũkagĩria tondũ arenda kuwe Nduthi mũthenya na hwaĩ-inĩ atũite Njoroge James nĩoĩ Njoroge James ndiĩ kũrĩa athiri Njoroge James nĩonirio mwaki nĩ mũndũ wa Nduthi akĩnjĩra ũcio ti mũndũ wa gũkua athiri aumĩte gwakwa kĩndũ 5:30 au ũkĩgĩa na tũmairia andũ acio nĩ mamwĩkire matharaũ Njoroge James okorwo ya nĩ ekũmũhe rũgano Njoroge James aguthirwo thimũ na akĩhũrwo rũhi amakea kĩndũ kĩmwe ndũngĩathi mũno ũrĩ mũndũ mamara Nduthi yathi na gũkũ no Njoroge ethaga thimũ na gũkũ Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni watu ambao hawajatosheka na kile wako nacho. Niĩ kĩrĩa ingĩarĩria andũ a Githurai ũmũthĩ a Nduthi ruta wĩra na moko maku no coke wĩiganwo nĩ kĩu kĩnini Ngai arakũhe tondũ ngari ĩrĩa Ngai akũigĩire mbere ndagakũnengera wĩ mbĩrĩra no nginya gakũne wĩ muoyo na wĩtĩkie gũtirĩ mũndũ Ngai akaruta Nduthi-inĩ amũcokie mũithikiri-inĩ Ngai arutaga mũndũ Nduthi-inĩ agagũtwara ngari-inĩ ndũkanahenio nĩ mũndũ Ngai ndangĩreka wanjie gũtwarithia ũcoke gũcocera Ngai ndeka mathabu macio
nikiona mutumia akona akiura ena ciana uri ungi ukaga maire-ini maku okae na mwana kainde na kandu ake mambie aya ni ukweli niguze uone. Praise the name of the Lord. Gaidagi kuta Nduthi agucokia gucocera. A motorbike is a preparation. Hau neho Ngai endaga ugie discipline. Hau neho Ngai endaga, na nikiona andu amena tuumba na nigwatwiria ona ingi ni mwaragia mwi haria mukuagira ni mugaga thiri na kande ni hakuagira hanera ihoreri ma ona gatuthi kayo iraigite karia okeheru o atia ndu andu a Nduthi ni taru ikenda kwa iza Nduthi nditirangiuria ndakiri mundu wa Nduthi ni ndikenda kwa iza Nduthi ndoraga kwanja kigoti kia mwene iratu na Nduthi ni kwe Nduthi ona ukiniingiriria kaba njuriro hau njetereire Nduthi theru he Nduthi oraga uguo kona Nduthi keho afuti kuviu ukona takaria gone nguiga pakwa gwa Kenya no kwe Nduthi oraga mwene o kwe Nduthi oraga Nduthi no kara mwene ukona uyu ni ekunginia ndakiri mundu wa Nduthi kiui na korwo nduragia mbia njega kuma umuthireke igoire thiri ororia Nduthi yaku ihana direnda ukeyira haize Nduthi ikonoreire betiri mutondo ni wacinite cuba cia mai injini iyo ire ndoro na ndwamenya yathikuritwo thi ya muico coku ciothe itire na kaba na ni ng'onye kuguruke amba na kuraigua heho acoke andu amihũre maita mana oe coku ĩrege nginya coku nginya akwĩre customer njikia nĩ kue ingĩingĩre matingĩ o mane atĩ ndingĩha mbeo ngũikia na ngũrĩhe ndũiye mwana ũmwe waku hau mwana wa gũikia ithe makũre no gwĩ gatuthi wonaga gũgĩkinya ũguo mwene nĩ ahutirie kĩ nĩ ahutirie cabi nĩ koya nginya ũkona agĩkũhurĩra na guoko acoka agakũneka helmet gaku na agakũneka reflector niĩ kwanja mũndũ tangĩne helmet na reflector ndingĩingĩra Nduthi yaku we ekĩre reflector ne mbere ekĩra helmet ne mbere niĩ ndĩ thutha nĩkuo kumaga maũndũ moru niĩ ndone helmet na ndone Nduthi na ndone reflector ucoke ũnjĩre tũrathiĩ ha we niĩ nĩ njĩraga mũndũ nginya njũkia we njiga ha niĩ ndũkũnyũrĩra gũtwara Nduthi ũhũrage kona na niĩ ndarĩ ho ũkĩruta ũguo kono wamenya ndĩ customer waku ũkĩmenya kũhutia thĩ na iru abatiĩ kũnjĩta ndereba na customer mũhutie thĩ na kĩ niĩ ndũkũhutithia thĩ na iru coke ũnjĩre iza we iza nĩrĩ kanitha kena andũ 5,000 we na no andu a Nduthi ndiũra muombirwo mũtikuaga na ihenya customer no wĩtagwo rĩo gatigwo igoti-inĩ na igoti-inĩ no ũhakane niĩ ngahakana kũndũ ndĩ mũkuo njoke kwao hata kama tunafanya kazi pia tuwe waangalifu. Praise the name of the Lord. Na chairman tono wa thuru wĩkĩre mikakati ĩyo Nduthi cia Githurai reke ci ucibunje record thaa ici nĩ inyuĩ mũrarĩa bũrũri mũgima mwĩrĩera-inĩ mwĩ ma Facebook maitũ mothe na ma YouTube nĩ inyuĩ mũroiga rĩu reke kuma ũmũthĩ chairman na kĩama gĩu gĩaku mũrathurirwo muonanie kamwerekeo andũ aya nĩ mũkorwo na Nduthi na helmet igĩrĩ nĩ makorwo na reflector igĩrĩ ya mbere nĩ maheo ĩyo ĩngĩ nĩ magũre kana wathi kũndũ mathiko kũraihu na kwanyu wĩiye kũndũ ũtaramenywo tuonage gũkũ kwĩna helmet ya mumia ciuga usaidile mwena huyu mtu kama mumia zinyakagira reflector gũkũ ili mfanye kazi kwa njia inayofaa. Mimi nawatakia mema mnapoanza uongozi mpya wenu na mnapoanza sako yenu, na mjue if you don't have a close pastor to associate with, come to JCM. Sisi tutawapokea, na uzuri wa chama chenu kilikuja na tukawapokea. Waulizeni kama hatukuwapokea vizuri. Tuliwapokea vizuri kanisani.
muje pale, tutashirikiana kwa sababu we have a corporate social responsibility ya kufanya pamoja na watu. Na si mnaona sasa kupitia kanisa mmepata helmet, mmepata reflector. Moya ndakana hindi we kigera cha manu anyoke tucokanĩria kamuthi wega. Njuge andu abere 50 ni maheo tu helmet agiake kiena pesa ina cia kuheana tu helmet ile tiguo ni gwiciria kaundu kau na mwitikire ndamoya cia ndiko JCM TV mwahitithia kiama kianyu ni magacoka ni twarikanĩire tulikubaliana nao watarudi wakuje sasa tuanze mikakati mipya ndi mundu wa boda na ndi ndikimutulithita murutare wa koroho ni njui mathina maria mundu wa boda acemanagia ni njui kwa boda kungiura wega taru ni njui murahoya Ngai ikorwo tiero nini tondu ingiura wega gwaku no anjagia kuhuthia tondu ni kindu rega atia na no iraya muthuri ni kurehera haya mwanaume ni kuleta kuwekelea kwa meza hata watoto wako wakikula unasahau hii TV iko pande hii unakaa pande hii ujiangalie watoto wakifanya nini wakikula uko na sana safutali ondie mama kaya hiki uko na tarehe video ona uko na tarehe video na unasema safire kabla ilale ni mukena tondu wega wa mundurume na mundurume atua kwa mundurume ni ku provide na ndio maana wakati aliyekwa Eden mahali nimewasomea aliwekwa hapo afanye kazi na haja nikwambie kazi ya mwanaume ni kufanya kazi. Praise the name of the Lord. Hawa wanawake wetu mnaona tumeoa. Wengi wao hata wanaweza lala mpaka saa 4. Asituki. Si ukatae kumletea watoto wako wakufie hapa usiku. Wamama hawanaga hizo. Praise the name of the Lord. Na mimi ndio naambia mwanaume, mama akichagua kukaa nyumbani na wewe mpe kazi. Kila mwaka asikose mimba. Kila mwaka asikose mimba. Kwa sababu hata ukiwa kazini huwezi stuka kuna mwanaume mwingine ataenda kwako. Juu hawezi pata mimba nyingine akiwa naye. Wewe na wewe muweke busy na yeye kuangalia watoto na wewe utafute. Praise the name of the Lord. Mimi najua ile kazi mnapitia ngumu. Kama saa hii mvua inanyesha. Utaiweka hapo ufike usiku, labda ubebagi usiku. Wengine hawaoni vizuri usiku. Kwa hivyo utaenda kwako bila kitu. Mimi ninaombea Mungu hii safari yenu ifanikiwe. Praise the name of the Lord. Ndio safari yenu ikifanikiwa, unaweza enda pale uchukue kaloni, uwekee bibi yako ka stock kadogo hapo, na wewe ukikosa unakula za bibi yako. Praise the name of the Lord. Kwa sababu sote tulikuja Nairobi kutafuta. Mimi nawaombea Mungu muheshimiane na kile ambacho mnatazamia kupata. Mungu awapatie kama hamjaenda sana. Amen. May the Lord God bless you. Nataka kuombea viongozi wenu ambao mlichagua, niwaombee na pia niwaombee nyinyi. Sote tuamini ya kwamba Mungu atafanya kazi yetu na mapato yetu yatuletee baraka. Amen. Na kama uko hapa na wewe ni bibi ya muendeshaji pikipiki, umuombeage sana. Umuombeage sana. Hawa watu upatana na shida mingi. Juu usiku hujui umebeba nani. Alafu shida ya pikipiki ni moja. Mwenye umebeba amekaa nyuma na sio kama matatu. Ni direct nyuma. Akipumua unasikia. Na ndio hata ukiuliza bibi wengi wa watu wa pikipiki, aliolewa tu akiwa customer. Juu watu wa pikipiki wanajuaga. Pikipiki ikiwa 80, kila swali unaulizwa unasemanga Kutingiza kichwa hivi meno imetoka. Nikuoe. Naenda kama umeigizwa kwako. Praise the name of the Lord. Watu wa pikipiki wanajuaga. Pikipiki ikiwa 80, huwezi sema hapana. Na kwa sababu their work is closely danger. Sababu mtu amekaa nyuma yako na hujui kama ako na kisu, hujui bagi amebeba iko na nini. Watu wa pikipiki, mnapoinua mikono kuombea watu wa biashara zingine, hata watu wa pikipiki wafanye nini? Waombewe ili wakitoka wanarudi nyumbani wakiwa salama. Amen.